Može. Ne, to nije, mislim, on će kad mi budemo spremni, ovo... Da, može Mile. Možeš malo unazad da svetlo tamo pada. Je. Ne, jel ovo... Izvinite, Vićenca, uvučem stolicu. To je to. Je u redu kod? Je, može. Pozicija urađena. Čekaj, drum. Može. Može. Tri, četiri. Drugarice i drugovi, ja moram da kažem da ne smo socijalističke zemlja. Ne pripadamo ni istočne ni zapadne bloku. Isto tako moram da kažem da jedna mala Jugoslavija itekako ima koncept neprijatelja. Kao što je Kina, Sjedinjene Američke Države, Sovjetski savez i tako dalje. To su imperialističke države koji teže ka principama mašizma, uništavanje, poporavanje malih nesuštene države, kao što je Jugoslavija, Rumunjska, Bugarska, Češka, mala država Kampučka i slične stvari. Isto tako moram da kažem da jedna mala Jugoslavija drugovi mora da jača na principu poljoprivreda, drovarija, građevinarstvo, brodogradnja, turizam, rudarstvo i tako dalje. Moram da kažem i to da ovdje kod nas u Jugoslaviji drugovi ima puno te negativne pojave. U Jugoslaviji ima puno te, kako da kažem, socijalistički kriminalci koji ima tamo puno pare, švedske i norveške banke. Ja lično, kao predsjednik Jugoslavije, moram da stavim na put tem socijalističkim kriminalcima. Gotovo. Bravo Mile.